گند و باجر دان امرین پارێزگاها دهوکی ژیانا گوندان هەڵبژێرن و dibêjin gund hesteka kurdewarî li cem mirovî peyda diket ji ber ku li gundan êkgirtin û mirovatî hebû lê li bajêran ew vê çendiyê nabînin. خود جیانا گندا خلکی اتفاق تر بی خلکی پدر پیکت کر خلکی سخرا و زبارا بوی قدرت کردن چه فرقی نبی خلکی باب کنه ایجاه کنه نبی و اف حزب حزبانا نبی و همه گندی خر هچ کو برای تک وصابی والله خولا دو تبیجم جیانا گندا خوش بو جلک خوش بو گند راحت بود خوش بو بس بگو همه عادت بو جهنم نخوشه چه خوشی ند گندا مویا و ند باجر مویا دان امرek jî dibêjît li gundan deronê mirovî aramtir bû ji ber ku wan ageh çina kokiyên siyasî nebû. نفسيات ويا الرحات بود يقول بالنفسيان من النار رحتها خاطة المولا خو نفسيان من النار رحتي نشرت فورا شرط بشر الرحات بيت حياته خدها الرحات بيت دان امrekê dî jî dibêjît li gundan mirov saxlemtir bû ji ber ku kar û hatnûçûna wan ya rojane hebû. والله بري خورنا صحيح تربو ام ساخلم تربو خورنا ما يا هم يا كارخانه بگو هم عمليه ويا قلنا اريول ام ساخلم تربو li dihûkê çendîn cih û çayxane hene ku dan emer lê kom dibin û rojane demên xwe li derbas dikin. Lê li gorgotina wan dêrkeftin hatnûçûna rojane û xwedankirina terş û kewalî û çandinê kartêkirinê nerînî ser deronê wan kiriye. Bêwar Hilmiyên Artî, Duhok.